Aha. Petar, u zadnji moment imam grip u prednjem džepu u torbi. Prednji džep u torbi, da. Kako te prođe dobar kolan? Da, rekao. Kako ga zauče? A dobro udario je. Dobro se malo privutila voda, znaš. Liberamo kako sam se, a? Liberamo 0,8 grama, bro. Ba milina, pogledaj. Dobar. Bude pitilo, a? Pazi kad zoga svaki čvrk oseti dole čovječ, svaki kamenčić. Kamo li neće ovo. Uf. Dakle. Ovo ima preko svih. Kakav morac. Ovako. Kopili. Na UL! Dobro. Kako ti? Ispoziram malo. Držimo. Odličan čovječ. Da ispoziramo malo. Znači prekinem snimanje pa te slikam. Prekine, ha? Gde? Na strane,